Саламатсыздарбы, Окмуш медиа каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле жалпы соц тармактагы отурган мекендештер. Мына сиздерге бүгүн азыр өзүңүздөр күбө болосуздар. Айылыбызда деги эле койчу мындай күлкүлүү окуяларда өзүнүн тамашасы менен, өзүнүн болгон чындыгы менен дайыма элдерди күлдүрүп, дайыма элдерди тамашага салып жүргөн Опон агабызга келип сиздерге атайын жолугушуп мынакей азыр сиздер менен баарлашабыз. Чогуу болуңуздар. Салам алейкум Опон эке. Алейкум ассалам. Кандай ден соолуктарыңыз жакшыбы? Алхамдулилlah, жакшы. Иштериңиз болуп атат, отурган экенсиз. Жеңең кылып аткан ишин карап отуруп, башка эрмек жок. Зериккенде жеңең күлдүрүп алып, анын күлүп атканын көрүп, кошуп күлүп отура берем. Анан сак окшогон нүкөлөр келип калат, ушинтип алар менен отурабыз. Жакшы, Кудайга шүгүр, жашаган жерибиз шаар, Торгамыш айылы, сарай бөлүкчөсү. Город сарайды. Город Париж. Анан ушу тынччылык, кошуналар менен отурабыз. Кошуналарды күлдүрүп коебуз маал-маал. Өзүбүздүн сөздөр менен ден соолук болсо жакшы, Кудайга шүгүр. Кудайдын берген ырыскысын терип жеп, күн эстеп отурабыз. Мына Кудай болсо күчтү берип атат. Алхамдулилла. Анан кээде зериккенде оно кошуналарды чакырып алып, эрмектешип отурабыз. Жакшы сөздөрдү айтып, башыбыздан өткөндөрдү. Анан эми азыр бүт ар кимиз иш кылып атса керек, отун суу деп. Анан азыр жок. Азыр ушу кемпирим экөөбүз эле отурат элек, анан сен келип калдың. Кемпирим да кир жууп атат эле, кошуп мыкты шайын деп атсам, сен келип калдың, анан мен туруп баса бердим. Опон эке, сиз дайыма ушу тамашаларыңызды угуп, көрүп келебиз да, анан бирок эл алдына чыга элексиз, ырдагансызбы убагында, ушу тууралуу да бир айтып берсеңиз элге. Ал ыр болгон. Ыр да эле үйдө бала чака менен, кошуналар менен шыңырдап коебуз. Бийлеп коебуз. Анан ошо менен бири-бирибизди күлдүрүп, өзү бир күндө кээ адамдар 10 жолу сыгылып, 10 жолу кыжалат болот. Мен бир жылда да бир кыжалат болбойм. Неге? Не кереги бар? Айттым го, эң жок дегенде жеңеңи күлдүрүп алып, ага кошулуп, анын күлгөнүн көрүп, күлүп Отура бересиз. Анан өзүм орусчаны жакшы билбейм. Анан кээде зериккенде жеңең капа болуп отуруп калса, телевизорду коем дагы орус киного коюп туруп, аны кыргызча тамашага которуп, түшүндүрүп берип, көрүп отура берем. Ал ушундай деп коет. Ушундай да колуктуу көрдүңбү? Ана муну башына мындай өткөн экен, мына эми экөө ажырашты, кайра жарашты, мындай. Ал бөлөк эле кино. Бирок орусча билбейсиз өзүңүз. Орусча бир 20% билем да. Бирок 100% түшүндүрүп бересиз. Жеңеңе толугу менен түшүндүрүп берем да. Сен экөөбүздүн жашообузду айтып аткандай кылып түшүндүрүп берем. Анан сүйүнүп, жакшы кино экен деп сүйүнүп калат. Ошондой нерселер болуп турат, күнөалыс. Анан кыжалатчылык каяктан болот анан? Жакшы, эми башыңыздан өткөн жакшы бир күлкүлүү окуяларыңыздан айтып берсеңиз мына жалпы элдерге. Эми баштан өткөн окуя азыр сен мындай кыска ойлонбой отурган маалда келип калдың да. Баштан өткөн окуя көп. Достор менен, классташтар менен, бу жерде кошуналар менен деле көп. Аябагандай көп. Сәл кагаз кор болгонунан айтып берейин. Көп деле убакыт өтө элек. Жайлоого көчүп кетип атсак, экөө болуп мал айдап кетип атат элек. Берки улуураак киши эле экөөбүз тамашалашып, жагымсыз жыттан чыгарып, бири-бирибизге мактанып угузуп кетип атат элек.
Sal uzaganda janımdagı baykebis katı çıgarıp yürüdü ele, çoto sağırı sus bolup turup kaldı. Men malda aydap kete verdim, bir malda yok. Gelip karasam, ıldi suga düşüp jilaňaç bolup çeşinip alıp kirjuu oturdu. Ömi ne oldu desem, öz ele çıgat gelsem koşulup çıkıp ketti zaten. Şunday kızık okuyalar bolgan. Bu baştan ötkenden. Ötkön baştan. Şunday nerseler bolgan. Atyny aýtpay ele goýaýyn. Öz klassdaşym bolat. Ököz taş kömürge jenip kaldık. Ey, taş kömürü alys mı jakyn mı diýberdi. Ököz maşinedebis. Anan jenip atkanda bazardan berden birtike bozaga toyguzup koydum ele. Antip jönögüçe bir yarım saat, 1 saat ötüp ketdi. Maşinede uktap kalıptır. Anan adam urun aýtyp koydum ele, taş kömürge jetkende mos bar dep. Ana muna jaň joldun mozuna barganda turguzup koydum muna. Mostu gördüm. Gelip kaldık bu dep bakırıp bize. Jaň jolga barbagan eken de var. Bilbeydi eken. Kayak menen barabыз dese jaň joldan ötöbüz, anan şu taş kömürge jeteýin degende bir mos bar dep koydum ele. Görse men de şonu sezip anan bozaga toyguzup alıp barıp ana mosko jaň joldun mozuna barganda turguzum. Bergen 15 minutlyk jolda. Mostu gördüňmi sen? Bakır urip atpayby, taş kömür gelip kalypdy. Şaharamaz eken go berim, tokay eken go deyt. Prosta azır oýlanboý oturgan maldy gelip kaldyň da. Söz tөгülüp atkan mal bolgondogo anda başka gebele. Özüňüzdün talantyňyz jönündө kayсы жактарда ырдачы элесиz жаштыгыңызda? Men ugup kalgym ele da sizdi hatırdayt depçi. Şu turalda maglumat berip geçseniz. Bu al wagtda şu 20 jaşlar bolçum. Bul al önör bizde muna Kızıl Tuğda училищеdan baştalgan. Biyakta 1-2 jerde konsertти koyup жүрüp anan keyin bizde Жаллабатка alıp ketdi. Жаллабатта koyup jürdük. Жаллабаттан keyin Taşkömürde gelip Taşkömürдүн dıkkasında işlep Taşkömürde koyup jürdük. Semen elek. Anan jeňeň öneri örçün dep ketip atkanda jeňeň artist emes. Anan koýda anan çıgaryp al. Çal örtün. Anan jalaň andan görü eger jakşı göreziňbi meni dedi. Seni öte jakşı görem desеň, anda jalaň maga gana ırdap bereziň, elge toktatosyň dediler. Oşundan beri az jalaň uşaga ırdap berem. Üýdele. Üýde tünde turguzup alıp da ırdatat. Tünde turup da saat bay ilham gelgen maldarda ırdap berem. Her türlü jol menen ırdap berem. Bul jırga ugat. Jakşı. Egerde jeňem çalbaganda algeri mümkün bir el artisti je emgek siňergen artisti bolup kalmak ekes da mümkün. Men kudulduk jagym güçlüýrek ırçydan. Emi janaky kuduldarga aralaşıp ketet elem de oşolarga jakындap kaldym ele. Anan hazır metip 40'tan aşıp 50'ge jakındap atkanda al jaka göňüldele çappay kalady eken. Aýyl içinde öneri güçlü. Özüň bileziň go. Tınar Abduldalardy jön ele almak ekes da eger siz kudul bolup çykanda. Emi alardy alalbazakdagy koşulup jüretelek da. Öner güçlü. İçip jürgen mal boldu. Bir günü bir koşnama kös mas bolup kaldyk ele. Gelip arak içip gelip kös. Je üy kulttanıp bu. Atkanazına yatıp kalıpız. Anan solukanda turup alıp je eşigini tappaýbys. Je teşigini tappaýbys. Az sıypalanıp oturup çöntökten
жарыкты алып жарык кылсак атканада экенбиз. Ушундайлар болгон. Пеке, канча жашыңызда үйлөндүңүз эле? Мен 19 yaşımda kız istep 20'ga çıkkam. Özü Kuday öňden bergen emes maga. Öňden berbegeni az kelgensip giyin tişten ala başladı. Anan tişine mine oldu da arım sorap koyatı. Men tişim men işiňerimde men tilim gazı oldu dep koyam. Anaşa menen öňden berbey Kuday. Hiç kız jaktırbayt. Men jaktıram, alar jaktırbайт. Ayla ketkende anan özüme okşogon erkek öňdүү kатын bolsa da alam dep jürdüm ele. Kuday jalgap bir gözü çala görgön bir öňdүү kızga papal bolup kaldym ele. Kudayga şükür hazır. Жашап атасыз. Hazır yaşap atabız. 3 kız, bir oğlubuz var. 7 nevremiz var inşallah. Жакшы, өмүрүн берсин. Ay эми öňüzge çıkıp aldık Kuday kalas. Үйлөнгөндөн кийин уже өңүңүзгө чыктыңыз, а? Tigi jeňeň çıkarıp koydu da. Öňge çıkarıp koydu eken. Biroq daýla kuny girek men anan oşonse da sel Murunka караганда. oň olup kaldym da sel. Мүмкүн да эми. Азыр эми ушу интернетке чыгып, таралып кеттиңиз дейли да, эми элдин колдооуна татыктуу болуп, элдин колдооуна ээ болуп кетип, анан кийин бир дагы бир жеңелерибиз пайда болуп калса, кокус мүмкүн жеңем кысканбайбы? Эми kıskanbaydı. Неге? Öňden getip, tişten getip, tilele kalganda emi kıskanbaydı. Тунар, Абдуллалар кайра кел десе, не детилес же жеңем кайра жеңемен уруксат сурайт белес. Emi jeňeň kıskana turgan wagyndan ötüp ketip atabız. Çakırsa bar bir iki gün aralaşıp çayını içip gele beremiz. Özü üstün çıkarmaçılıkты koşup, salımды koşup durup. Ançamça kudulduk, intermede atkarıp, Jallabatda koyup жүрgönbüz, Taşkömürde koyup жүрgönbüz. Anda bagı jirek jalındap жүрgön mal ele. Anan birok çukulasa da ele çıga beret. Главный çukulaş gerek. Anan göňçe hazır iş menen bolup al basımga köp basım jasabay kaldık da. Al wagtda jalan oşonun artынан elek. Anan muzikalyk bilim jok bolup kaldı. Eger bilim bolgonda arkaga kaytpayt elek. O bir agayım bar ele muzikant, Oşko Ömüş agay. Oşko alıp ketem dep 2 yıl muzikalny şkolga okutam dep 2 yıl arkamdan erçip жүрdü. Kuday nasip kılbagan eken bar albay, okuy albay kalıp onan. Elin arasındaky janagy Katardaky soldatlarday bolup kaldık da. Бирок тойлордо, эмнелерде аккордеон чертип ырдап жүргөнсүз. Toylarda biyakta постоянно toyda. Kudulduk, söz süylep. Baldar üyülüp kalat. Özüňer jakşı bilesiňer. Kaýerде toy bolup atsa, bopana gelip biyak adam bar tegereni oturuşup kalat. 2 saat katkırışıp güldürüp kalam. Kursant bolup kalyşyp kalat. Muno telefon degen çıkıp kaldı emi. Ançamça telefonga tartıp çıgarışat. Ataya daýardanbaýbys da. Papty ele. Ataya daýardansak çıksa gerek daga. Siz da kişine biraz tavam bolboy atasiz dediniz. Bir jakşı bir tawыңыз болгондо daha jakşı bir efir kılıp kakalaryňızdan bir süйлөшүp oturat degen oydomун. Эми siz dagы bir jakşı биздин каналыбыздын катталуучуларына, жалпы кыргыз элине bir salamыңызды жолдоп кетсеңиz. Biz el menen жүрgөн adamız. Silerge okşogon jaştarga, şu silerdiň kanalyňarga ar daim iýigilik bolsun. Kuday özü koldosun.
аркага кетпесин, жакшылык коштоп жүрсүн. Алла өзү колдоп ийгиликти берсин. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле жалпы Соос тармактагы отурган мекендештер, мынакей өзүңүздөр азыр күбө болдуңуздар, билдиңиздер. Кудул, ырчы, жамакчы, деги эле койчу ар түрдүү таланттын ээси болгон Бопон экен менен болгон маегибиздин соңуна чыккан жок. Учурдан пайдаланып сиздерге азыр Бопон эке күлкү менен бизди кичине болсо дагы күлкүгө бөлөдү деп ойлойм. Буюрса дагы мындан дагы жакшы тамашалары, анекдоттору дагы айтылбай калды демекчимин. Буюрса кийинки эфирлерибизде сиздер менен коштошпойбуз. Кудай кааласа жолугушчу күндөр, тартчу күндөр буюрса алдыда деп ойлойбуз. Анда эмесе кийинки эфирден жолугушканчакты саламатта калыңыздар. Биздин каналга катталып ой бөлүшкөндү унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.